ti bodega, pasita. Adda sapsapulin na papilays, nanang. Papilays? Agtaray ka numag, iti kinakapitan dito barangay tayaw, nanang. Ay nawaw, kalabanan na, ti kasinsin na. Yakman amo iti anak yaw, nanang. Una yan, hindi ta kapanunutan ni Tene. Kasaritam tuman kit di, nanang. Amangan no denggan na kayo. Ay, awan lat amok iti anak kaw. Amangan no panunutan naman ay naparparitak. Naimbag kumamay, no adda ti mayat a plano na para iti barangay tayaw. Amangan met no kayat nalaang akumpitensya ti kasinsin na. Day tangarod kat, nanang. Sigurado ka kadan, iti day ta planaw, tinay anak kaw. Ay nawaw, apay ay dagulit kayo nanang. Itay pa'y akasta ti salsaludsudan niyaw. Un ko naklarudan. Sigurado ka kaday, akayat mo ti agserbi dito'y barangay tayaw, wano kayat mo laang akumpitensyahan ti kasinsin mo, anak kaw. Oo na yan. No agtaray ka, tapno laang kompetensyahan ti kasinsin mo, pangaasay, tadimon ituloy, anak kaw. Apay kumakasaan nanang. Agtaray ka, no talaga si pupuso akayat mo ti agserbi. Ngam no saan, pangaasay, tadimon ituloy pa, anak kaw. Suportaram kiti ati kasinsin mo. Ay, saan amabalin ti kasta kanyak nanang? Na, No kabailan nili ito tagtaray ti kinakapital. Kabailan mo na. Sa anak apaabakan ko na, kunak lang arudan. oh, dire mo armat lang ti pudnaw. Agtaray ka, tapno laang kompetensyaam ti kasinsin mo. Ulay, si kamat ti masalaw ko iti dalan tayo ni kasinsing. Sa dino nga iti papanam. At dapat ti nakasubre nga imot mo kasinsing. Saan amabalin amamuhan ti kasinsing ko? Aluwa balak mo iti kinakapitan dito barangay me. Tinasayat, agrasunak pa ilang. Iti kasta, masurpresa intun umaya pa nagkakampanya. Ay lawaw, mingmingmingan naklatamit akastan kasinsing. Ay kuha kasinsing. Ang dalaang ti napatigapagnak. Sika nga eh. Mapanak man iti ayan ni Minda. Mapangkulang sa ludsuday no kumusta dagiti tarpaulin ken flyers nga imparami ko ken kuana. Kasta kayam. Tumulong ka nun to nagkampanya kasinsin tayo eh. Ay, saan amabalin Ha? Apay kumaasaan kasinsing? Lipatem latan tinabaga kasinsing. Ala, agpatuloy ako. Tapos sa anak amaladaw iti papanak. Sikam gayan ti lumabas iti paraangan may maripasita. Sa dino ti papanam, Mapanak lang gumatang iti tersena ni bakla, maray. Apay ka day? mabiid man laang maray. Adaman ti ket kwa saludsudan keng ka. Anya day tamari Grace. Nasalaw ko man ni pari tini iti paradaan itay maray. Adamot ti imot na anak kasubre. Adda ka di trabaho na pag-applyan na maray. Ay nawaw. Jakman amo no anya tinapanunot ti asawak, maray. Anyat kayat mo asawan? Kaya't nakanumot ti agtaray iti kinakapitan dito'y lugar tayo, maray. Anya, Katwag. no kasta, kalabanan nati kasinsin na. Kastan amaray. Ay nawaw, talaga adi na kaya ti paabak iti kasinsin na maray. May isa, dua, talo, upat, lima. Oh, apay abil bilangam dagiti baboy ko, teray anak ka. Nanang, nakapag-file ako ni Timako na kandidas eh. Kahit asaw na ita, agkasapulan nakto iti baboy inton umay ang panagkampanya. Ay nawaw, agsarden ka man si Katenay. Apay ka dinanan. Di mo ka di kayat nga agbalin ang kapitan to'y kakaiso ng anak mo. Ay saus pakpakawan. Anyan tulakit di nga iti pagbanagan ti barangay tayaw no mailawan na si katimangabak. Ninanang mo. Kabailak mo at agbalin ang kapitan. Nalakalaan dahi tananang. Nila. May salaang ti maibagakken ka anak kaw. Di mo namnamaan dagiti baboy kaw, tagatangan ti kasinsin mo dayta. Jack ipalubos ang masayang tinagbanlugak, gapulaang iti kalukam.
Ni nanang mag. Hindi na nang mag... Ala, aglisi kakit di tidalan ka. Tado pa'y tinaskan nga ramidan. May baglaang, tanakaawid kan pasita bakit. Apay ka di manan, tenila kay. Agpatulong ako makin ka. At dati gayem mo nga the printing shop na saan ka day? Apay kumano adda. Ang mga mabalin nga sponsoran na pailaang ti flyers. Kan tarpulin ko bakit. Ay, nawaw. Naglalaingamon ngay. Alamot din bakit. Sana bali? Inton mga bakit. Ay, nasardan ka man si Kateni. Jakon magustuhan dagit ang aramida ma. Di mo ka di kaya. Nagbalin a kapitan ti asawang bakit. Ay, pagpakawan. Anya kumamit ti amom ngay may papaniti kakastabanag. Kano day talamat agbartat ti amom. Sa balin ita bakit. Daytoyan jay kunada at change of career. Anya! Sa dino tinapalan ni Tene pasita. Sa dino kumapay ngay nanang. Adda manen ititirse na Madama manen ti siyat da kadagiti gagayem na. Ay nawaw. Kasta kaday. Kasta kaditi agtaray iti kinakapitan. Ay nananang. Kastamot lang timbagakan kwa na itay. Ngam ti sungbat na, kat saan abale, taado ti am-am mo na amam martel, amabalin amang ibutos kan kwa na. Timay sa kapitan, katrumbang laeng agbalin amod ilaw. Saan aday ta isupay kit diti number 1 nga adda iti inuman. Kastamot timbagak nanang. Anyan tulaang nga iti pagbanagan ti barangay tayo, nunite ni ti mangabak. Basta siya, nilitaw ti ibutos ka. Naimbag nilito ta saan amam martel, kan mayat ti record na. Saan laang aday ta? Sigurado nga adda plano na para iti barangay tayaw. Uray siyakmat ananang, nilito talaga ti ibutos ko inton umay nga eleksyon. Asin ti ibutos yun na lang. Kin pasita. Ay, adda kagaya man, Teni, anak ka. Mala, agtugaw ka pa. Oh, ala, uminom ka pa iti danom, lakay. Ay, saan adanom, tigas sa pula. Ha? Di kunayo ka, di. Diyak nang nagtipagsaritaan nyo. Gananang itay. Ay na, amang ano sa bali lang ang tinangig mo. Sigurado ang kitinangag ko, pasita. Apa yung kasta kayo gananang? Ipalubos yung kaday, aba ka. Ay nawa, di ka marunong agrunga ang akastaan. Nakababain ka na diti ka aruga. Da kayo lain ginanang tinamnamahal kamang suporta kanya. Kasta kayo pa lang mag... Kasano ang langan? Kasano lang hindi mang suporta kanya? Ni Nana Petra ang aglalako iti pulutan may? Wala, no ibutos na ka ni Nana Petra. Kasanungay no saan? Oo na yun di kasta biyag. Ulit mo asawa. Di na pa'y magsuportaran na tao. Ay nga gusto, matulog ka kita. Ang sarita tanto, itong bigat. Tani, kaslagi mo matangkong di bagbagam. Ano yun ang ikuitay na lang? Ay nawaw, nabartag ka na nakaw. Di mon ambaw ti bagbagam. Pud na ko din na lang. Sa nasakti suportaran niya. Di ka lumaaba. Nakababain ka na dito karo. Sige lang, nana. Sige. Kasta na lang. Amaw, manakaw. Saan analaka? Balin na kapitan. Dakdak pa. Umunay ti amin. Kat adda ko makongkreto a planong para iti barangay tayaw. Saan aday taagtaray ka tapno laang kompetensya ti kasinsinbaw. Kanya kailangan tinayanan apa yan? Mala, agsarita tantaw, ton bigat. Iti kasta, ag kinaawatan ka.
Ngamlarang ano. Ay na, palpalagipan ka laang anak ko. Kasla na lipatan mo tan. Saan kan nga ubeng? Amo mo no anya ti husto kan saan? Oslo ka di tinangag ko kasinsin tayo eh. Anya tinangag mo kasinsin. Nagtaray ka mag-ayam akapitan dito'y barangay tayo kasinsin. Ay, pa kasinsin. Dede, ay nawaw. Di ka manlalagan kasinsin. Saan man nga isyo na ita kanya? No, kaya't mo matiyag sirbi ti barangay tayo. Sana pare ko tayo ta. Wan mo ta kasinsin. Katrumbang lang nga matanagan ka kasinsin. Ngayon, napigsa akalaban mo. Ah, kasano anay bagam tikas ta kasinsin? Amo, kan marik na nga dalat tamat dagiti mayat a sumuporta kanya. Oh, siguro, naklat ka manin itimbagak ka. Kapitan na di atene? Isumat ti naibaga ni Mari Pasita kanyak bakla. Anya kumangay di maitulong na dito barangay tayo. Kat sakit ti ulo laeng man ti papay na kadamanang pasita kinana konsyeng. Kat, anya nga rudan ti maaramidan tayo, no kayat nalaang akompetensyaan ti kasinsin na. Lukas ta, di na laeng kaya ti paabak iti kasinsin na. Iso ang nagtaray man. Madlaw mo't. Ay na, no siyak ni Tenny, saan ko nga ituloy. Apay mat, Iti kasi nga ramid na, namnamain na pailaeng nga agda ti mangi buotos kinkwana. No way! uwan magkit di ah. Narigat no iso ti mga bak, ang mga nuawan ton ti pagbanagan ti barangay tayo. Di ka man danagan manang Grace. Namin, hopeless ang mga abak day ta at Tenny. Apay akasta tilangam anagawid, lakay. Kaslaad na dagsen aparikot mo. Ay, nawaw. Sapay nagunag tisan na ay mo. Apay aya. Kasano mo ngamin bakit? Nagsasakit ang balikas tinanggag ko itay lima masakit itersena ni bakla. Anya timbagbagada aya. Hopeless ka no asyak ti mga abak. Kat, puno man. Nanay kumatan ti kasto. Apay mo ta kasto ti panagsasaw ngay bakit? Ngamin, day tatipod no, lakay. Panunutam anaimbag ti may papan iti panagtaray mo kas may nga opisyal. Panunutam, no kabailam kadimat laeng. Tano saan? Ibabawi mo. Nalang, diakon kaya? Anyat kayat mo asawaan, tenay. Saan ko nga ituloy ti panagtaray ko nana? Ha? Mamiris ko ngamin. Asan nga isutilin niya? Sa maysa. Sana masaya at ipanggap ko iti panagtaray ko nana. Ay na, agyaman naklaunay anak ko. Agyaman nak tanaka-amiris kan. O nang, suportaran tayo lang ni kasinsin lito. Alas makita ka. At dati potensyal na. Kinkang runahan iti amin. Amok nga iso.
May bagbaga iti uray asino, tiyam mo. May papankada kami kanimika, uwen? Uwan pare, danag mo na ya. Sa anak akas iti sabali analaing da nga agiwaras iti istorya. Iso na lang tano sabali at tao ti pakaamuan ni bagat mo, daytan ti dyak mo. Saan? Iti ka man, saan ang maamuan ni bakat ko? Aramidak ti amin, tapno lang agtalin na ed ti palimad a relasyon mi kanimika. Maguray ka man pare. Abay, di ka di makonsensya iti daytang aramidam, ha? Sigagit di mo't pare. Adaya mo ti konsensya dagiti babaero akas kanyak. Awan! Anya? Iso nga iti ka man, sana maamuan ni bakat ko ti sekreto. Ket, naimbag man ta di na pakibibiyangan ti cellphone mo. Pakibiyangan naman. Ited ko no kas diabuludan na. Angam, amom ka di? Di na madlaw ti contact number ni Mika. Gapo ta PLDT ti insave ko anakan na. Talaga, bilibak mo't kadagiti wagas mo pare. No maipapan iti babae. Adutan mo! Una, ken saan laday ta? Tapno saan da kami amatiklo. Ija Gmail ti pagsesendak iti message ko para kan kuana. Gapo ta saan nga amo ni bagat ko. Anya ka matan? Uray panangan, igamulat ta day ta cellphone mo? Asino ay ati katetext mo? Nadaya mat katitext ko bakit? Awan. Nakita mo ti inbox ko. Awan katitext ko kunok tumay. Siguradom la ang apod no dagita nga ibagbagam. Maamwak la ang nagdababaem. Ha! Makitam ti saan mo pa'y nakikita ko naktumat. Unay kan bakit? Daya mat babae. Awan nga rod. Sikakit di man. Naglay ka nga agsuspetsa. Tapno ammom anya, sa anak abasta-basta agsuspetsa nga awan makagapo. Mawatam? Ammom ka di, tunggal rumor ka, saan ang maikat iti panunot ko nga dababaem. Ah, Wan, iso ama panik nakakla ang apod no. Ha! Di takit din ama paruwar mo ti sarak ko naktumat. anya? Nasing patak nga asawam, ngam addala maamwa, saan mo anam namaan nga agtalinaad ti kinasayaat ko. Salbag ka! Nay, si kamot gayam rumyaw. Una nang siya nga rod. Apaw! Kasino launay ay ati katetex mo. Tapagat lapayag tiisan mo nga sisil po na magmagna. Ay, kuha. Intungkuhan may padugmam kalaka nga ro tagunggunam. Ninanang mo't. Amagan no makaliplipat ka nga dasawa ka na nakmawa. Maamwak lang nga dararamidam asan ang nasayaat. Siyak nga ilan ni Sandra ti makalaban ba? Anya? Tandaan ang data. Iyan niya ti kunang Sandra. Adatat mo nga da sa balya babae nila kay Mau. Wan tatang, diyak matkit di masigurado nga na. Ngam panagkunak ngamin kat adda. Check mo ti cellphone na Ha? Ay na, no may papan iti cellphone na. Awan mat nakita, tatang. Nadalos mo ti cellphone na. di ka lamaw. Amumot ti panawanitan. Nalalaing ti tao. Ano na iti apps iti cellphone na mabalin na mausar apag chicks. Ha? Mukata kita man nilod nga anak ko a babairaw. Impagarop ni bakay na gawan ar-aramidin na. Gapaw ta na dalos ti inbox na. Gayam! Gmail tos usarin na makikom-communicate iti salbag a babae. Anya? Well, iso ako nakan ka. I-check mo amin na mabalin nga usarin nila kay Mau. Tatang. Mumti babaero ka amin akabailan na, aramidin na. Mailimid na latikin na babaero na. Agyaman iti day ta na ibagayo, tatang. Kita agtuman nga agpaiso ti cellphone nila kay ikaw. Amangan kit dimat no aging dadalos laang ti message na. Katuan nga agpaiso. Husto day ta nga imbaga nila kay pedringkan ka anak ka. Kita magusto ti cellphone na. Di ka lamaw. Wala nang. Kita agto talaga.
Nanakaw. Tapno maamwam no pudno ti atap mo. Nanang, miti pagnakman dayjay nga asawam. Awanan baing. Jak pa'y mat masigurado, nanang. No pudno ti atap ko. Iso adi kay pa'y agsao iti kasta. Ay, saus, di mo man di sakit jay salbag nga asawam. Uray atap mo lang ako na. Amaw nga da babae dayjay. Agasam, nasabat ko'y di na minsan ngal daw. Di na pa'y kitaan ti dalan na. Ti cellphone dalatan tikit kitaan na nga umisisam. Anya, pudnaw, timbaga ka nakaw. Iso kita umamin asuli ti cellphone na. Amom ti asawam. Naglaing nga gilimod iti palimod. Talents na, dagita. Anya. Naimbag man pare. Tasana kita ni bakit mo dagiti contacts ang nakasave ti ta cellphone mo? Kasi tinakunak idikan ka. Uray kitain na. Saan na madlaw ti number ni Mika. PLDT, tinagan na ijay. Unay kan. Ay mga. Agsinsinara kayo pa'y lakadi ka ni Mika? Ay katuwa na. Mabalin kiti masaan. Agkita kami man nga rutin intong bigat. Ipashare ko man mat ni Mika iji beach. Ay kaala. Awan may bagakan ka pare. Di nagmula denggan. Nga mala. Sapay lang ko ma. Tag na nayon ama ilimlimad mo. Dahi tangar arami daw. Nakasukat ka manan. Sa dino ti papanam. Adala pa panak bakit? Sikakit di mat. Amok nga papanam. Ta nakasukat ka nga rod. Ngam ti saludsud ko. No sa dino. Mawatam. Di bakit mat? Adala mapan ko kita ni Chile. Jay babaem. Awan ti babae kunak magkang ka. Anya kalaki din na ya. Uray kita ang ti cellphone ko. Awan makitam. Yag mo nga rod. Takitaak man. Anday ta. Kita amin no da makitam. Kita ti inbox ko. Kita amin a contacts ko no danagan ti babae. Ay. Anya ngay dagito'y inbox dito'y Gmail mo, ha? Ne. Apa kinita mo tanday ta Gmail ko? Agasam man dayto'y a messages ti babaim. Apaw! Mika tinagan na niya. Mika at sayat.com tinagan na ka. Agasam ta ibirok yung talaga, ha? Tapno makapagsarita kayo, anya. Ne. Sana puno day ta bakit? Awanan kay ti baing. Anay. Pudno at talaga ti atap ko nga da babaim. Bakit? Anay. Gusto nagsakita. Anay. Dayta! Uray maulaw ka. Gapo iti panang sipat ko kan ka. Maganab na! Anay ko, Ston. Anay. Dayta! Naulaw kan. Uray pa'y tungpal biag daytan nga ulaw mo. Uray saan kan nga agriin. Salbag ka. Anya ka din dayta nga inaramin mo kinila kay mawanak kaw. Naulaw la dayjay nanang. Gapo iti panang sipat-sipat ko kankwana. Naiturog na paikit din at ulaw na. Napanak na kak nanang. Talagang adda kabit na. Tiawanan baing alalaki. Anya, agasam. Gmail ti usaran na makikom-communicate iti dayja amika. Mika tinaganda. Wan nanang. Kan saan la dayta? Kitaan nyo dayta Anya nga dayta. Nalaing at talaga ni Romeo no may papanlaang iti babae. Italaang anapansin ko daytoy. PLDT tinakasave anagan dito'y contacts na. Ngam ne, number mat gayam di babae na. Anya. Ay na, makariin la dayta lalaki. Makita na. Bakit? Anya ka din dito yung naramin mo kanya ka. Ay na, naiturog ko, di pa nakaulaw ko. Gapuiti pa ng sipat-sipat mo kanya ka. Ay, sorry, bakit sorry talaga. Sorry Anay! Anya na ito'y PLDT ang nakasave dito sa cellphone mo, Number ti wifi? Wala! Sumungbat ka! Inawaga, babae ti si Mungbat. Hello,
honey. Kuna na pa'y. Anya, ay, kuha nga min. Saan ka sumungbat, ha? Anay, ay. Talagaan na ito lang mon, ti kinababaerom. Aramidam amin apamuspusan. Tapnula ang mailimad mo ti saan anasayaat nga aramidam. Uston ba ka na? Pangasim, nasakitan ti pangak iti kasi sipat mo. Anay. Nasakit? Ay. Anay ko. Awanan kay ti baing alalaki. Tinan mo ti panunot mo. Bakit, Uston? Nasakitan ti pangako nakbait. Ulaw akon. Ala, maulaw ka lang na. Awan bibiyang ko iti babaero akas kan ka. Anay. Pinagbalinak ata nga iti kastang aramidam. Agasam, Gmail ti os-osaram nga agisend iti message mo. Sakit PLDT ti in-save mo anagan na. Tapno lang yak maamuan. Don't me, Romeo. Don't me! Ay na, anya ka din day ka nga inaramid mo anak kaw. Kunaklakit day no bimangunan nila kay Mau. Ngam sinipat mo matgayam manen iti uray langa. Wala nang, no kasano ti pan nakaulaw na iti babae. Isumat ti panangulaw ko kankwa na iti tungpa. Tapno man agnakam. Ay nakakaasi mga rugti lang na. Ay nananang, jaklakit di maasyan iti kaskankwa na. Ay, awanan bain alalaki. Isumit lagayam akanayon arumar. Tagayam, agsinsin narak da iti day amika. Ala, husto na nakaw. Pagsaritaan nyo da ita, anapanag na kamaw, apod no tiatap mo. Ay saan na nang, pagtalawak day tatao. Awan apulos tinasayaat ngayon paay na iti unag ti pamilyami. No saan apasig apasakit. Makariingil na dayta, talaga pagta
nga i-drop mo, ta siya bakit? Ay na, agyaman no kasta lakay. Bayam, inton makapick up dagiti buyers ko, igatangan kanto iti baro a sapatos mo. Ay nawaw. Sanak mata dumaw dawat iti kasukat dagiti tulong ko kan ka bakit? Ngamin nagasawatan. Iswarumbang lang agtinulong ta ha? Kayat mo manwin no saan, igatangan kalat talakay. Okay, dakang kadayta na bakit? Hanggang kita ma. Mga mga malugi ka iti online business mo. Saan mat siguro lakay? Adulat tamot dagiti buyers ko. Masukatan tulat taa. Wan gayam, agpaili ak itamat laeng. Iti kasta, maidrop ko mat dagitoy nga order. Agan nanad ka bakit? Di ka nagpakarabi eh, why? Wan, di ka madanagan. Agawid ak tumat la adagos, lakay. Si kamad kayam ti lumabas iti paraangan may marita siya. Sa dino nga iti papanam. Ay, agpaili ak man, mare. Mapan ko man i-drop dagitoy order ti customer ko. Naimbag ka pa'y mare. Ado ti gumatgatang kadagiti lakong a beauty products. Ay, wan amare. Kasta talaga no nalaing ka makibagay, Maricelia. Ayun gaya mare. Nakita ti impose mo a free item iti Facebook mo. Ah? Jay ka di sabon, mare? Un mare. Apay da jay, mare? Mabalin ka di mat ti dumawat mare. Padasak man mat ti agsabon iti orange a sabon. Ah? Free item lang day jay para kadagiti loyal a customer ko, mare. Si kakit di mat mare. Kasla saan tamat nga kumare. Mala, umay kanto nga rod ije balay, ta umay mo alaan ti parakin ka. Ay na, agyaman nak launay maritasya. It-ex nak inton paawid kan. Taag. Mare, Ay nawaw, agyaman nak launay maritasya. Barako ko naman. awan anyaman na, mare. Ay, mabiit lang mare. Lakom ka di tilinaon dagiti dadakkel a karton iti salas yo. Wen, lakok dagita. Kaidil-deliver laang idi kalman. Ay, sana all mare. Naskan nga agdiskarte akmet tapno malpasan ti renovation ti balay may, mare. Isupay mat ang maigatang iti landok. Ah, mare, ibati ka pa'y biit dito'y kusina tamapan ko alaan ti sabon nga itadtukin ka. Agawa am nga ron mare. Tapno makapag-istoryata pa'y sakbay nga agawid ah. Wen ka day, mare. Kanya ter, aramidin day ta silya dito ibalay bakit? Shh, tangiwat mo, Brando. Ah, Ang mga numangag na ka. ay, anya nga ter, aramidin na dito ibalay. Agasan ta pinagkapim. Si kakit di matlakay. Umay na lang alaan ti sabon nga itad ko kenkwana. Sabon? Ni, kunak man no para lang kadagiti loyal customer mo dagiti sabon. Kumaa, kayat kanumat ni kumarik a dumawat. Iso nga ikaklatan tapno awan ti makunkunana. Ay nawaw. Ika may tilibre sabon? Uray di na matsuportaran ti negosyo? Kung nakita ka sa bali ti paggatgatangan na itilusyon. Gumatang man ni Maricelia kadagiti lakok wenno saan. Kumarilat ta ti pang Ay nawaw. na apay akas sa ti reaksyon mo. Day talang titad mo mare. May sa piraso lang ang asabaw. Ah, Nayunang mat amaray. Tapno at daganas ko nga imay dito ayan niya. Sapay medyo adayo. mano ti kayat mo ay Maricelia? Tay good for 1 year use kuma amaray. Anya? No da kami kinitatang, may sa asabon ti maus-usar mi iti makabulan. Kaya't asawon day ta, 12 apiraso ti makatawan. Anong, umanayon ti 10 apiraso maray. Anya? Sa dino tinakalam kadagitoy nga orange asabon adakaw. Inted ni Marita siya day tatatang. Inted na wanaw? Wano niya? Uno dinawa maaw. Amuka na nakaw. Ay natatang, dinawat ko man wano saan, tinapatil kat adda ti mausar na. Ay nawaw. Mga menong malugi ti gayem mo no alaalaam alibre dagiti lako na. Ay kat ba?
Basol na matan at tatang. Anya! Aglisi kay man kit di itidalan ko. Tagdi ko sak. Padasak man no epektibo matlaang ti orange asabon ala ko ni Tasha. May kamad dito balay, antisitang. Anya ti gagara man tay. Awan ba't silya kaanakan? Kaya't kulaang ti makiinistoryakan ka. Nakita ka nagkapo ka iti ayan data siya iti naminsan nga aldaw. Anya nga iti inaramid mo ijay. Napan ko laang inala ti sabon nga intad na kanyak antay. Sabon? Wan, tayman impose na iti Facebook a libre a sabon. Ay jak ang buday ta akanakan. Awan mat ngamin ti Facebook ko. No kayat yo, ikan kay iti may sa apirasaw. Tapadasan nyo mat ti agusar iti orange a sabon, ante. Mayat day di a sabon, ante. Epektibo kanya. O, kitain niya o kat pimudawak mat basit, ante. Lakay, mapanak man biit iti ayanda Maricelia? Anya taramido mi jay bakit? Mapan ko lang itaddag ito'y lotion kan shampoo. Apa yung itid mo? Wan ta old stock ko dagitoy. Sana bali ta saan pa'y mat nag-expire. Mabalin pa'y mausar. Ay nawaw. Ang mga no agruan tigayim mo ha? Sigaw mo ito bang subsuplay ti lotion, sabon, shampoo kunamin namin. Inton may boss, umay tuman dumawatan kadagiti lakom. Awanan ti ado sa ulakay. Saan bali? Gayam kumat ni Celia. Ay nawaw, nagado a lotion kan shampoo mat daytoy marita siya. Wan, parakin ka dagita Maricelia. Libre na ita. Ay, kamaudyanan na. Mapadasak matlaangan ti agusar iti lotion nga imported. Wan mare. Mala, umunag ka pa'y maray, tagkapitapan. Ay, saanan mare? Agawid akmat la dagos ta ag live selling kami pa iti asawa. Alang nga rod maray, agan anad ka ha. Agyaman akmanan ka dagiti intad mo kanyak maray. Awan anyaman na mare. Ag feedback kanto inton mausar mo tapno adamay pusko iti Facebook. Wan? Un maray, ag picturak to no ka, tapno adda maisen ko ken ka. Sino ti kinasarita mi ti silpon mo ita, Silya? Ni Marisabel tatang, ti kumarik ije ili. Ay nawaw. Dadadailom sa amin ni Kumari Matasyan. Anya adadadaulan mat ngay bagbagayo di tatang. No nang ikaw, ni Tasya Kumarim ti pagsarsaritaan nyo itay. Anya kumatidakas ije ngay tatang. Pudno mata, mangilakla ko ni Maritasya iti beauty products. Ngam kas jay tilangana, kasla saan nga digdigaws. Ha? Katuan, kita aman ti kudil na. Nagnisit sila. Wala tamuri na nga ron ti Kumarim anakaw. Awan ti kumarik adugyot tatang. Dahita ti pudno tatang. Dagiti laang mat ititid na beauty products ti kayat ko kankwana kay. Bukas ta plastic ka nga ron anakaw. Ay, piki ka agayaw. Una, tano adaywak ni Maritasya. O, di awanan ti mangtad iti libre a beauty products kanya, tatang. Common sense mat ang. Pudno ka day, tinadamag ka, Silya, kaanakan. Anya tinadamag mo, antisitang? Pudno ka day, tinadamag ko anapan mo inis istorya ni Kumarim Atasya, kadagiti gagayom mo ijay ilay. Ay nawaw, anya kumatidakas ngay ijay ante. Saan anasaya at ikasta, Silya, kaanakan? Gayom mo, ngamapan mo kit din dadadaulan. Ay na anti, saan apudno agayom ti pangibilbilangak kinitasya? No kasta nga raw, peke kaagayam kaanakan. Peke no peke, anti. Tinapatag, kat adda timang mangtad iti libre asabon, lotion, kandad dumapay kanyak, anti. Ay sos, di kalama konsensya iti kasta nga aramidam kaanakan. Ay na anti, huston ti ado asao, di yo kumamit pagbasuraan ti lapayag ko.
Aselya, bakit? Katuan mat lakay. Ne, nadamag ko ngamin anapan nakakanuin marmaritis kadagiti gagayim na ilay. Anya? Iti anya kumaga pong aramidon na ti kasta, Brando. Ay, umapal kang ka, ah? Anya kumangay ti apalan na. Ay, basta. Awanin ti ado sa lutsod, pay. May salang ti may bagak, bakit, ah? Denggang. Likli kam day di asilya. Podno ti atap ko, bakit? A plastic day di ataaw. Saan ka amaawatan, lakay? Dagiti lait-ited mo asabon, lotion, nagijila ti kayat na. Saan apudno agayam ti pangibilbilangan na ken ka, kasjay. Anya? Si kamat ti lumabas iti paraangan may marita siya. Anya ngay deta nakasupot nga imat mo. Kwa, lotion kan sabon dagitoy mare. Mapan ko man itad iti kumarik di takabangibang a barangay. Sayang mat ngamin no ag-expire. Ah? Siya ngay maray. Di nakadimat ikan? Kalpasan ti inaramid mo? Napuskol pay lang ti rupam a dumawat kanya? Ha? Ni? Anya kadimot ay tangay bagbagang marita siya. Saan ka amaawatan? Ay nawaw, di kan agin di ammo selya. Amok saan apod no agayam ti pangibilbilangam kanya. Ay na, saan apod no day tamarita siya? Ti kunam kadi katjak ammo dagiti inmarmaritis mo kadagiti kumarem. Nalawag ti amin kanyak selya. Ginayem naklaang tapno makalibre ka kadagiti lakok. Ah? Ay, kwa mare. Di nakawawagan iti mare tamani po
Panlaang Belinda. Adda ka di masapol mo, nana. Mabalin ka de nga agpalabaak. No saan ka abisi Ay kat mabalin mat anana. Nga manungay titangdan ko. Mabalin mat siguro ti 500, Belinda. San abalay, tabasit laang mat ti palabak. Ules, kurtina, kan basit abado. Ay nawaw, pagbalinan nyo mat ten 600, anana? Sige, 600 nga rutan. Muto yan, ta ilabak to ijay balay, nana. Iyag kuntulatan numalpas. Ay, mabiit lang nga raw, ta irwar ko, Belinda. Nay, ulas kan kortina mo dagita inyawid mo, Belinda anak ka. Nangalamay ka dagita. Ules kan kurtina ni nana pasing dagitoy tatang. Ipalaba na lang ang kanya. Tadi na kanon kabailan tagalgal. Sapay nagpupuskaw. Kasta. Wen, amuyo ka di tatang. Dakkel titangdan nga inted na kanya. Ay nawaw. Di mulat ta ka may nawawatan Tulong mulat ta ko man. Ay saan ang mabalin tatang? Makabannog magkadagla ba? Ay, kamaudyanan na. Nalpas matlaangan tila baak. Isalapay ko laangan dagitoy. Tapno makainanaak matan. Ay nawaw. Kastaya mo ti aglaba anak ka. Adda ka di parikot tatang. Ay, awan pa'y may sa oras nalpasaan. Sigurado ka, nalabaman na saya dagita. Amangan mo't no binasam lang sa mo kinargaan iti fabric kondisyonar. Anya kumangay ti pagparikotan nyo. Kat saan tayo mat agamit dagitoy. Na! Ay, di ka kadimapay no ibagada barang-barang ti trabahom. Bareng-bareng mat nga ibagbagam di tatang. Saan bareng-bareng da ito yan niya? Esos, mingmingam man anay bagtaulas ngayon sa lapay mo. Nabanglungag pa isaw. Ada mo makitak Brown. Ay, di mo inggal-gal dagito yan, nakaw. Ay natatang, mantsyalaan day ta. Mantsang ay bagbagam. Ay nauray lakaya kaon, napigsalat tamot at ipanagkitak. Sa may isa, amok tinagdumaan ti mantsya ken saan. Ay nawaw, saan abali tatang? Tanakapsot ti panagkita ni Nana Pasing. Saan nanton amadlaw? Tinapatag, kat nabang lutiin labak nga ulis kan kurtina na. Ada! Ay, naimbaglaan nga nasalaw ka dito'y dalan, manang Belinda. Saanan ang masapul ang mapanak iti ayan nyo. Oh, adda ka di bagam reme? Saludsudak kumano mabalin as sikapay laang ti agbantay iti tirsenak, inton umay asabado. Domingo, kan Lunes. Di ka madanagan, tatangdanan ka manang. Mabalin latamat aremi. Tinapatag kat fair and square ti ited mo atangdan ko. Una manang, Ay nawaw, kayat ko day taremi. no adda ti free time mo, mapankanto ijay balay ta agsarita ta. Sige, agsarita tantulat na madamdama. Mapan ko la ited to'y ules kan kurtina nga impalaban ni Nana Pasing. Adto yung ti impalabam, Nana Pasing. Ay na, agyaman aklauna ay Belinda. Nagbanglo Ay wala na, ta imported ti inusar ko fabric conditioner. Ay na, kaslaak mo't la nagpalundrain. Ay wala na. No adda manen ipalabayo, ibagayo laan kanyak, nana. Siya kun ti makaam mo. Wan, si kanto ti ayabak, nagpalabaak manen. Bala, umunag kapay atag kapita. Ay na, saanin Nana Pasing. Agdardarasak ngamin, taadda manen ti raket ko kada remi. Kasta ka day. Una na, iso nga inton maminsan latan. Sige nga road, agan-anad ka, Belinda. Ket, ada ka di mo lang nabiro ka, mga sikaso ititirsi na tayo, inton umay asabado, bakit? Ngamin, binayada kong titikit tayo. Saan na mabalin ang may cancel ti bakasyon tayo? Ay nawaw, danag nun ay halakay. Addan ti nakasarita. Sino? Ni manang Belinda lakay. Naimbag no kayat na. Una,
Nasaysaya at matlaang no iso titangdanan tayo, taas sidaglang dito'y balay. Mabalin ama sapa amang lukat. Wala no kayat na. Mabalin mo't lang agdalos iti paraangan iti terse na tani. Karuroot. Masapul nga ron ama nayunan ti maitad at hangdan na alakay. Ay, kahit wala. Nayunan ta, bakit? Maramid na mo't siguro ti agdalos. Tasaan mo't nga inuras nga adda gumatang. Lakay. Ibagak to kini Manang Belinda inton umay madamdama. Rene! Rene! Adda akon! Isumot tong day tagpukpukaw. Diyos, para king ka Manang Belinda. Agyaman aklaunay, Rene. Awan ti anyaman na Manang. Aywan gayam, ti kun na ti asawak itay, kat inayon mo adalusan ti paraangan iti tirsena. Agruot kanton no kwa Manang. Ah, Di ka madanagan, tanayunan mi titangdan mo. Sabali titangdan mo nga agdalos, sabali manan titangdan mo nga agbantay iti store. ay nawaw. Sigurado adakil titangdan ko no, Rene. Katuna, dakkel titangdan nga itid May, lakit day, aramidem anasaya at ti trabaho. Areglado, Rene. Sana bale, 3 days lang man. Alaam nga rodon ti susi, ti tersina, tasikan ti makaamo amang lukat inton umay asaba daw. Sige, sakti makam mo. Ti duty kat 6 a.m. to 6 p.m. Manang. Di ka madanagan, tada ti itid mi nga overtime payking ka. Anyat orasain, nakailad ka pa iladi ta, Belinda. Apay ka di tatang. Saan ka di ako na masikat agbantay iti tersi na darimay? Nalipatam sa amat na Sabado ita. Alas 7 pa ilang magtatang. Kano 6 a.m. nga aglukluk at ti tersi na da. Ay natatang, di kay madanagan tamang lukatak tumadamdama. Ay, sayang ba nagiti customer mo kuma? Ay nawaw, ano sanda pa ilang ti aguray Apay ngamin ayang agparikot kayo, kat saan nyo mat akaano-ano daremi nga agasawa. Amo, manakaw. Rumbeng aramidam itinasaya at ti trabahong tatang-tangdanan da kamay itinasayaat. Wanan, agsagana ako, tapno di humot ko na. Remay! Remay! Umayak man gumatang. Italaang man, anala daw ka naglukat. Ay nanana, awan ni Reme. Nagbakasyon da. Iso asyak pa ang tinangital kanda iti tersena da. Kastagayam. Anya tigatangin nyo ayanana. Tuyo, kan asukar kumano adda. Mano akilaw nana. 1/4 atuyo, kan may 1 kilong asukar. Sige, mabiit lang nga rod, tamang ikilo nana. May 1 kilo nga asukar, kan 1/4 atuyo. Ni, adda nag-text. Nito, mat. Ay nawa, italaang manin anag good morning tilo ko kanya. Ay, mabiit man lang ta replyan. Naimbag met nga agsapam tonito. Aday ta, isen kun kan ko na. Ita man pa'y analagip naman ang tinag-text kanya. Kunaklakit din no likliklikan na ko. Ni, addan reply na. Kumusta kan, Belinda? Saan ka kadipay analpas dita, Belinda? Mabit lang na napasing. Itay pay nga agururayak dito. Wala na, mabit lang. Umayang. Ato yung tigat-gatangin nyo na napasing. Nagadon atuyaw. Saan ka di ako nayo 1/4 kilo nga asukar, kan may 1 kilo atuyo tigatangin nyo. Ti ko na 1/4 kilo atuyo kan may 1 kilo nga asukar. Ay napasing, sa anak atuleng, imposible akam mali tinangag ko. Kasanumat ngamin, kat day ta cellphone mo ti in-into na ram. Imbes ada kayo tinagkamali, siyak pa'y laang magkipabasulin nyo. Ay na,
agbayad kayo kidin, taado pa'y tinasken nga aramida. Ay nawaw. Asa pa kamot ang nagawid, anak kaw. Apay nagawid din darimay? Saan pa'y tatang? Sino ay tinagbantay ti Tersina da? Kinday, alas 3 pa lang. Nang rikapak pa'y laang Sana bali, tadakkel mo't ti sales ko itangal daw. Anya, ay susayang dagiti customer mo kuma. Ay natatang, kas ko nakitayan, dakkel ti sales ko itangal daw. Isuan na sapa ng rikapak. Ay nawaw. Kasano numamuan darimay day tangararambidam. Asinon to ngayon ti mayat amang tangdan ken ka. Bareng-bareng mo ti trabaho. Relax ka di lang, tatang. Ay, Belinda, nakababay na itangar aramidam. Intun ko, nay, Ay natatang, nabanugak. Iso amabalin ka di sermonan. Itikas na, makaina na akmet. Hello, Manang Belinda. Oh, imawag ka matreme Kahit ko lang ako musta ang titirsina, Manang. Ado ka di mo lang tinayrakom. Ay nawaw, adu adulat tamot ti gumatgatang. Nasaya at mat nga rod no kasta, Manang. Nakapagdalos ka kadimot laang, Manang. Ay katnalpasan idi pa'y kalman. Ay, nasaya at mat garod. Agpakadaak nga rudan tapno saan ka mataktak. Si kapay laang ti makaamoy titirsina. Sana balay, tagawit kaminton, inton bigat. Si kapay lang ti makaamo dito'y balay, Gabriel Lakay. May, sa dino ti papanam? Mapanak ititirse na tayo. Mapangkubisitaan ni Manang Belinda. Kano kasangsangpot tayo lang? Apay, di ka na banno ka nagbiyahe? Ay, saan Lakay? Kabaalak da ito eh. Ay, kahit ited mo titangdan ni Manang Belinda ita. Wan, itad ko, tamang ano kasapulan na matan ti kwarta. Wala, ited mo nga rin, tapno awanan ti utang tayo ko na. Panagkunak, at naaramid na itinasaya ti trabaho na. Nadalos mo ti sangwanan ti Tersina iti limabas tayo. Sobra mo to'y inted mo atangdan ko, Reme. Okay laang Manang Belinda. Deserve mo matday tata, inaramid mo ang nasaya at ti trabaho. Ay nawaw, agyaman ak unay areme. Awan ti anyaman na Manang. Ayun gayam, mabalin ka di ang makita ti sales mo. Ay uwan, at tikilisaan. Nukasta? Daytoy laang ti sales mo iti talong aldaw, Manang. Uwan, dakkel mo tanday taa. Kagud wala ang mati sales ko dayta no siyak ti agbantay. Ne, anya ti kayat masawan. Di ko nam kadakkel ti sales mo. Ngam basit laang magayam. No para kanyak, dakkel daytan. Jakmat amo abasit lang. Eh, bakit? Ay, makapadismaya ngamin lakay. Anyat napasama kaya? 3,000 per dila ang ti sales ni Manang Belinda. Ne, apay ta nagbasit. Un nga ro. Kat tijak pa'y nagustuhan, kat inurnong na matiro at itilikudan ti tirsina. Pudno na dalos ti paraangan, ngam nagrugit mat ti malikudan ti tirsina lakay. Ay, nawaw. Ay, sus, sayang nga rin tinaibayad kan kwa na. Saan namad gaya mo, inaramin ti trabaho na nasayaat. Pudno launay alakay. Bareng-bareng magayang ti trabaho na. Diyak amo no apay aday jela ang ti sales na. Ngam kasaritak tuman dagiti kaaruba tayo. Husto ti bagbaga dagiti kalugaran tayo, Remy. Kanayon amala daw amang lukat ni Belinda. Inton kwan, masapa manen nga agawid. Anya, Dayta ti pudno, Remy. ti kunana kanya kat ado ti customer na nana. Kun kunana laeng dayjay, kasanumat ngamin, manglukat laeng no kaano akayat na. Talaga bareng-bareng ti trabaho na. Uray dagiti ules ngayon palabakan kwa na. Saan namat alinabaan anasayaat. Idi damo kunakno okay laeng. Tanabang lumot, idi inusar ko. Ngam saan mat anaikat tirugit na. Ay nawaw, Ay, sayang laeng timbayad ko kankwana. pudno launay nana. Ang bayam, inton maminsan saan nga iso ti tangdanap. Agsapulak laangan iti sabali.
Damag ko nga ipadalos yu kano ti paraangan ti balayo, Gabriel. Ay, wan man ang Belinda. Apay? Ay nawaw, siya kun at itangdanan nyo nga agdalos. Ah? Siya kun titangdanan nyo kuna. Awan pa imatkit di tinaka-schedule at trabaho. Ay, kwa, pasensya ka manang. Nga magsapol kami langan iti sa balay. Ni, apay ngay, nagagetak mo ka. Kasano, kat bareng-bareng mo ti trabaho. Bareng-bareng. Kano dinalusak mo't anasaya at isangwanan ti Tersena yaw. Wan, dinalusam nga agpaisaw. Ang inurnong mo matiro at itilikodan ti Teresena mi. Saan laday ta? Adda na kaibaga ka ni Raimi asan a consistent ti panagbantay mo iti Teresina. Iso abasit ti sales mo. Anya? Iso pasensya ka manang Belinda. Ngam di mi kayat kanibakit ko timang tangdan iti tao a bareng-bareng ti trabaho na. Ti kayat may? Ta responsible